2019 BCनि सिमि त्रिपुरालेण्ड सानै जबा खलाय फायनाय IPFT bodol tabuk BJP bodol bai gothawi hapangni achuk thayo achukjak krak salo BAC chairman udaran riyangni manjak mungni bisingtino bodol slaimani panda khlaijaka o salo 18 nukhungni 36 voter IPFT ni bana romphaika panda songsa jaka 10 da RD block SK Siram thai Kanchanpur North panda songsa jaka tini mane bo party ni chimiro pusuk join belai no hambai tini Kanchanpur division baike kaisa lamsungma panda ro khajagai tongo ro SK Sharman tuo tini oro party o kubungma bodolni 18 poribarni pray 36 voter chini party o chung borno lamsokka chini lamsokkani tongo chini IPFT ni central committee ni adongjok somali riyang tongo 10 da block ni BC chairman etha Kanchanpur division committee ni working president poronggung udaram riyang tongo North Division TRPPT ni chairman dongon riyang chini yod IPFT no tudule tongnai chini maino singjamatia general secretary bo ke te oron division ni adongro chung tini jara phainai rongno chung bai jara chung yapri baksa khai chinti problem santhani chobana hin phainai rongno chung chini potaka yafarai chung bono khabai khubute lamsogina harka বসক ফ্যামিলি রং তিনি যে জয়েন্ট total 18 family ni 36 voter tini mane bo party ni chimi IPFT join khai chung actually bo party chung sungya haise chung chinu chung bai jehetu samung khaina phaika chung bono samung khainan bagoi se lamsogina haro chung o party ni hinai chung bono nasogya haise Kanchanpurni khakjanani kokthom bureau report Khumpui